Halo teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi yuk teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari ondel-ondel Upin Ipin, kuburan ondel-ondel, kuburan Upin Ipin. Wow, oke, sekarang kita mulai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Jangan lupa belajar biar jadi anak yang pintar ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai pencariannya ya teman-teman ya. Kira-kira kita akan menemukan apa nih teman-teman ini? Kita coba di belakang kandang kuyuknya ya teman. Wah, ini siapa teman-teman nih? Coba kita lihat tuh teman-teman yuk. Wow, wow, Sweet Cam jadi pocong teman-teman ini. Wow, Sweet Cam jadi pocong teman-teman. Wow, pocongnya warna biru teman-teman ini. Oke, kita taruh dulu ya Sweet Cam-nya di sini ya teman-teman ya. Wow, keren nih teman-teman ini. Sweet Cam sudah menjadi pocong. Oke, sekarang kita cari di sini penjaganya kira-kira di mana ya. Wow, ini ada boneka Octopus dan penjaga Sweet Cam teman-teman ini. Wow. Oke, kita selamatkan yuk teman-teman yuk. Penjaga Sweet Cam dan boneka Octopusnya nih teman-teman ini. Wow, kita dapat 3 teman-teman. Sekarang kita cari di sebelah sini kira-kira. Wow, ini ada Pop-It SpongeBob warna kuning. Wow, kuning raksasa nih teman-teman ini. Wow, keren nih teman-teman ini, mantul. Oke, sekarang kita cari di sini lagi ya teman-teman ya. Oke, coba kita lihat teman-teman di sini ada apa? Wow, ada ondel-ondel pasangan nih teman-teman ini. Wow, ondel-ondel berpasangan. Wow, keren nih teman-teman ini. Wow, wow, ondel-ondel berpasangan. Coba kita cari di sini ya teman-teman ya. Di kandang sebelahnya kira-kira ada apa lagi nih kira-kira teman-teman ini. Coba kita lihat. Wow, ada boneka boba teman-teman. Ada boneka boba. Wow, ada 2 teman-teman. Wow, gimana cara kita menyelamatkannya ya teman? Wow, berat sekali teman-teman ini. Ini 2 boneka boba. Wow, warna hijau dan warna pink. Wow, wow, wow. Sekarang kita cari di kandang sebelahnya nih. Oke, kita cari di sini ya teman-teman ya. Kita cari di sini kira-kira ada. Wow, ini siapa teman-teman? Coba kita lihat teman-teman ini. Wow, Upin dan Ipin jadi pocong teman-teman. Wow, Upin dan Ipin jadi pocong. Pocongnya warna hitam teman-teman ini. Wow, 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 wow. Oke. Wow, Sweet Cam jadi pocong, Upin jadi pocong. Wow, oke teman-teman, kita sudahi saja petualangan kita hari ini.